Kgotlatshekelo ya Tembisa e ne e tletse ka mapodisi a letileng kgorogo ya mmelaelwa o batliwang go gaisa. Babegakgang ba ne ba sa letlelelwa go tsaya ditshwantsho ka ntlha ya fa morero ono o santse o le mo dipatlisisong tse di mo legato le le masisi ga jaana. Fela Nangy o ne a tlhagelela ka boripana a apere jeresi e e nang le kapi, mme mmueledi wa gagwe a re ga molato. Of course, he does not know anything about the kidnapping, and we are eager. We await to hear what the state relies on. This latest arrest should serve as a stern warning to all those who are behind the kidnappings, especially where ransom demands are being made, that South Africa is not a hiding place and a playground for criminals. Gape Maile o boleletse kgotlatshekelo gore ke la ntlha mmuelelo wa gagwe a latofadiwa ka bosenyi, gape ga ana dikgetsi tse di saletseng kwa morago tsa bosenyi. Maile a re Nangy ke rakgwebo yo na le dikago di le mmalwa ga mmogo le dikgwebo tsa ditraka mo Aforika Borwa le Mozambique. Lekwalo tshwaro la gagwe le rebotswe ngwaga o fetilweng Phukwi a lesome robedi, fela o tshwere bokhutlo jono ba beke. He doesn't know he's a wanted man, and in fact, the instructions that I have is he was in Mozambique recently, quite recently. So and he's been residing in the same premises since 2016 until now. Even the arrest took place at his house that he owns here in South Africa. So it's not as if he was on the run. It's not the picture that has been painted that is a fugitive who's been on a run. He stays there with his wife and his family, and his kids are schooling here in South Africa. Balelapa la gagwe ba kopile gore kgetsi eno e sekelwe mo Aforika Borwa ka ntlha fa ba re o tlile go gobelelwa fa tsheko e ka sekiwa kwa Mozambique.